Nijang Karbenglong District Headquarter Hamren State Bank of India along Bank Manager Kabinet Ajok Rat Kasiksak. Kechengsi Inter Dhansuri Constituency Area Wise Knockout Football ke Pachu Anglong Kiti. Langhin Constituency ke Parlo Jaipong Hospital along Kesuka Chelangji Ahem Kali Ason Ben Kapenchong. Amrana long zupi along kedo State Bank of India abeng manager kabinet ajok rat kasiksak along RDP donsi KSA Hamren head branch amai phu Timothy rong pipen pin poralo kepajerdam. Ihum abeng along manager awete azat asaita chunchepu maduta chini. Tangte Hamren arong zupi along kedo abeng manager kabinet Ciklo John Trok soselo. Radatum ko ansung dopo. Bank manager kabe chotta kali Hamren avar along ATM anta achiklo arui kang habwer titi ajok raratum kisung lethot titi lo. আজি বহুদিন ধৰি দেখিছো মই নিজেও পাইছো ইয়াত আহি পেলাই হামৰেন SBI ব্ৰাঞ্চত আহো আৰু লগতে বহুত ৰাইজ আহি আছে আহে কিন্তু যি ধৰণৰ সাৰ্ভিস লাগে হেখিনি নাপায় তা মানে ৰাইজে আৰু হুদুতে গম পাইছো যে আমাৰ মেনেজাৰ বুলে তেওঁ মানে কিবা ছুটিত আছে তেওঁৰ কিবা অসুখ হৈছে বুলি শুনিছো আৰু ছুটিত আছে এতিয়া এই সমস্যাটো তাৰ মানে বহুত দিন ধৰি চলি আছে আৰু তেনেকেটো ৰাইজে মাহ ধৰি নোৱাৰিব সমস্যাত ভুগি থাকিব নোৱাৰিব তেওঁ যদি নিয়মত পৰিছে কিবা ছুটিত গৈছে আমাৰ কব লগা একো নাই কাস্টমাৰ হিচাপে কিন্তু আমাৰ কথা হল আমি সাৰ্ভিসটো পাব লাগিব তেওঁ অসুখ হৈছে তেওঁ ছুটিত গৈছে বুলি আমি 3-4 মাহ ধৰি আমাৰ মানে দৰকাৰী কামখিনি যে কৰিব নোৱাৰি ৰখি থাকিম তেওঁলৈ হেতুটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে Regarding absence of permanent branch manager, our branch manager sir is suffering from tuberculosis for a pretty long period. Regarding this, he has submitted the necessary medical documents which has been forwarded to the regional business office, and regional business office is looking after the fact to get a proper permanent branch manager for this branch. But to be very frank, it will take time because it's a mid of the financial year, and getting permanent branch manager in places difficult terrains like this, it's also very difficult. It has to be devised at a very high level to chalk out a plan to get a permanent branch manager. Okay, communicated to vendors, support vendors about the problems that are occurring inside the cash acceptors and all those parts of the ATMs. Okay, and necessary steps are already taken to make those ATMs operational within a stipulated time. Manager bank kenang sodlo lasi manager ka wedak chekloyon thok dukayan lo lasi litum lara to makisung bank dolo ATM ta apor pen tangka withoya rapak lapen bangladesh official kam nang ke move jakam komane PTL puthak puno mane salary phana puthak puno ka clear je do mane hul check po akola hul po khuli phana ta ka chingkiap a problem do lasela manager bank itum hamran phana son ka pa phiu bodim long ke do wer nang ji po bang ilo Ke bang ta nili tum ta ka siksak lo mane nang hul picek ti yo engge hala thana lang ako ha extra ko mo nang klang phanda hul check ti yo la son ka siksak do miniar do plote chingki pen je than pen plote la so sap mane ke joy do nang e miniar ta ve engke kisar tum be ni tum ke hul check lo po miniar ve pongge pek thip ko yo mar ka siksak do pik lo la se la so bangge ka do ko be chera pen da abang la so miniar belek se tamela ve sami ke wanje phansi mane chuningri lo hai Tamongana Chatterjee BM in charge Kaningja Tenki Toar Kahino Kilit Parpik Ajoksi Badu Abang Pusitami Hamren Nankarlu Haihe Mate Hamren Alam Konapnele Chethan Anta Kapre Ok Chekomram Ram Titi Pusi Ninjepon Ate Toar Kahino Pencheng Lok Lang Akisung Mea Kisung Anta Kimimi Ajok Hamren ke Madu Aistap Sitame Wang Intung Tipusi Perang Ke Atengno Nang Chukuberdon Hamren Pen Vidyaraming report Kabideli News Phaigoni ni phaike thom arni lakha
Krisir ke Dhonsuri constituency ke parlo apar dilaji matik kilu kep karbilo charli asong atum jipatir pipon pen ke chengsi inter Dhonsuri area wise knockout football angdung kiti ke patupon labangso angdung kiti ke patupon lake matepung sorsori lapen Birla Gate FC atum angbongsi patu jadan pon Birla Gate FC atum matepung sorsori team aphan goal ke thom thapen Birla Gate FC atum labangso angdung kiti ke patupon along chepai pon bangso angdung kiti ke patu along klam along aluhiaman pen kacetong don man ke do nominated MAC peng pizga rengma KSA Upper Dilaji Head Branch amai patum chetong don KSA Upper Dilaji Head Branch mai puras ronghang lapen ari sangho atum Dr. Tuliram Ronghang aphan panongsip Upper Dilaji ahawar kisung ke boy aputhak chuningri alo pustame MAC aredeng pajirdon Manjapen Sarlang Pito report Kawai Daily News আমাক দিয়া হৈছে টু দ্য অনাৰেবল CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংজী আমি গোটেইকেইটা মেমৰেণ্ডাম আৰু পইণ্টছবোৰ আমি ভালকৈ তেখেতৰ লগত বহি পেলাই ডিছকাছ কৰিম যিমানটোলৈকে পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং কেতিয়াও না বুলি নকয় কিন্তু আমি যিমানটোলৈকে পাৰে এই 5 বছৰৰ ভিতৰত বিজেপি চৰকাৰ থাকোঁতে গোটেইটো যাতে যেন পূৰণ হয় বুলি পেলাই আমি আশা বিচাৰ ৰাখিছোঁ non hedong iltum angkrak man kaju dolong mate ala bangke ahok pelo la non bangke lumbajong la ben thonsuri bangke development block ke isivet stami non ilitum jojo ben adulong lo je angkrak ba jolong bangke thonsuri phanda me akaprek pipo sing ilitum adulong la sing ilitum ka matha ilitum kar bilo chali song pen ke matha bangke ilitum la bang song pong thonsuri hawar pustami homosti pustami ke pa phedu nai bangke la bang so apar dilaji tu apar dikrong so adaksi bat belage la so adaksi pa phedu nai lo rasi nale tum stami chini lo nale tum stami ferangki tum na chini lo dhonsuri hawar long stami halapur rail track men hapuan puteka chingthu osoni thelong toar pen chenglok ki junalang lapen lapunar pustami hiruni manja pen chenglok stami asap su chingthu si thelong bon stami nale tum na thelong lo je Birla Gate tu apar dikrong rom pimplam apar dilai la song pong kelang tum ka chingthu stami thelong le labang kelang tum na chini lo la sini tum ki jong damang la lo labang so Birla Gate tu apar dikrong adak bang si la so development block bangke nang bi penang pote asai office pen chenglok kapre ka chingthu asai tami dhonsuri pon ela bang kali dadangji ate nilituma hawa long tami kilang manang paching bar pon ngi posini CM akhai Dr. Tuliram Muhammad chunungri lo lapian MC tilutuma hasum handa chunungri dun lo lasi kilang pulo tangte pachuman kri nang po posini alang litum han chunungri dun lo nangletum hem kimi mate hem chikim ikpoma nandum jongsi non hem chikim ikpo polo tangte nangletum Nogao hojai longka na khelo hem kikim ahormu enam jia phan matha nangelo nangletum adung het kedo dongmuka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nangletum homri ramignon joy ke pen lapan anam ki jumpen hem kikim ason amung longpone epo homri ramignon MS Hanse Brothers Hardware along nangletum ahem kachiki mahut akenang sot ahor mujong sedang letum nangji polotangte MS Hanse Brothers Hardware akulat along homri ramignon nangletum bangso akulat along pen adam jum hek lapen mesen pen horm longponekji nangletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plank mesen arot mesen akwel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hegui pen cheng lok nangletum ahem kachiki mahot kopi ason ma kenangji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon iketpo nangletum akenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam jia phan 7002746330 along homri non Amur Falcon already telling Maha in Karbi comes to Umrogoti in Jinthong every year during the last week of September. The Rus then live by the last week of November. So as I, the MEC of Jinthong constituency, welcome you
in the 4th Amur Falcon Festival 2022 in Umruguti, Chinthong, West Karbinglong, Kar. Langhin konstituensi ke parlo Jaipong haichi adung ke duk isu kecilang ahem along pini perang ki atum kahum ridam ahut labangso hospital pathirengjeng asonsi pamandet Rathe labangso hospital along doktor atum sai kecewang we pendang lok a hospital along habit haram pincong tekang det Barpi barso kidoji adim anda kang thirjir kawe lapen Jaipong arat atum doi imu kilong jiafan anda kisung kedonang Lasi lapuson hospital do pusitame kewangji arni Jaipong ahabar arat atum kiso kacolong lok mate kisung dokok pusitame akisung pensi cecak nangkok tahailo nasi labangso potha Karbiang Autonomous Council atum kopisi kamatha ponji lake aporsi ethampo Puluni pen Mirjeng Hamse lapen langhin pen Rahul Peron report Karbi Daily News Laan chini dalo dake bet kidu kabi ki nangli tumta thekonong lo ke boncek lo kami ahe mati la puson ding hagyak lo mati dia ni bita nangli thandun theki dalo solaman kali 10 bidet pusi kupon ta 10 bidet pusi kupon no mati phai Autonomous Council to man ke niligi pudamji pubang ke alut kire ko bang ke wangpo la son pipon po bu po lang litungi pipon pi dalo mati la si BJP phanong ke sorsa dam poleng alam kali he tame Karbiang lo ala ruyong salang litum cilang dam bote atokan ni si tame alang litum kisele develop olo pusitu la si develop limang ke nang litum si chini pon ilo solamang ke ceng pen litum Karbiang long ke purboton olo pula si purboton ka kedu ka we bang nang litum ke ceng pen ki jutek ik polong lo non bang ke daktor nas ke bang we polam bang ke nili tum hin pen ke nili ning oipik ason sulo dia hospital dokok pen nili tum dake si kecilang awar sai bang awi dia pasan si man lo ahin hospital sini tum dak dam nang kong lo jinema dok moka Puluni bukulia la pusan si dam nang kok lo apen su o purti nili tum diku ci ponik nang kok lo athe ala mangela dak bangke nang tum ta theklong lo daktor ta we apen kopeni kisu yong si sikote lason akisu pa hadak ke ponoi pu bang ta we sini tum ke ahok pet bangke nili tum ke la so lamang ke nining duk pi lo lamang